Ofane kedi okwe Choko UTV woke Choko Assemblyman Honorable Theophilus Yebie ni wakala agbasa ni fio Blatio one flabo kemba Choko UTV Oheli nyeno. Okay wala ke ngeno shiki fongbe ni onta woke agbasa ni fio no chon woni bi ni ya no ale no mino yo kemo ke hamambi Yo ngwene jibi ni atu ake Ghana mamufe afon shiki ni ake chon moni ba hie ma hie we bi ake isaka mo fian mo asho a social responsibility rule she nika boyo ne we choko she Choko chemwena specifically we chemwena ni police center ni wo chon ni ye bia na eji St Moses oye police center se kume alo police station se kume 8 ye St Moses ne kaje lebia on kabatabia ne tumo be ni wo fen wole ka ke choko eji manko no ni mo fian mo shio egbe ni buleko ye na kan ma ni ko ba kai registration time oba bi ne no kokra ba lebia on kabatabia ne wo nuko fon kokra be ko bako enu mo kokra bako eji noko ni kanshi kaje be ni abon oshike fon no wo woncha no ofane wanyo ochula no ha wo he ni poteni yo Choko ni avoto ya wo ye kule Choko abajami eten ni abana Manture mi electoral area Lantema mi electoral area ke Chemwena electoral area so far wo here 44 no me wo here 44 polling stations bi ane e ba fi 66 polling stations here Choko ne ida ke she many register afini ame yafa wa dienche ninka bo yo ne what neke centers ne fe what Lantema mi what tea garden what Chemwena wonkwe ekofen eko na afon shikiye minto make ebo ake shikome kun Choko bi echa amekpan papa ni mo fe mole ake keja ka afon shikiye tu enjole mi afon ye Choko ame chano ko ba kwa bi ne neke precautionary measures ne allow protocols ne mo fe amon yi no link bo ba wi ne da nji nose mask mo fe mo bu nose mask o ba forward agbeneka agbena bambo yes ka agbena bambo sanitizer ni oke fe odi agbene hu bemli ni o ba vote po achon bo boni ado PPC fe ke heni oke ba wo for presidential ke parliamentary okay ofane me fio ni inani nka me gbasane amencho ake afine efetumo line be ato line ni efetumo no fiano ya fast miniji no New York yo wo bi ne di Choko wo decide akeshi wo ifa wa bi ne ni da ne for the past year say ya ba la akeshi line to ba mi no wo po ewo me kuma mi la po kamba to line ya ame ya shana me vote wo tashi as an assembly member in device strategy kwa akeshi neke police centers ne first ko ni abua na ni BNF overcrowded a separate no BNF for the first time St Moses se waja mienyo woke eko eti saban park no eke na ekome hu ye St Moses school here so for the first time when you wajila center say me ni BNF very spacious ni wo efiani oyo wo ye me ni amehie code efin ko ba no abi oba ke miniji code ko cho code achon ba ke yabie chuchuku ebela naka ni wo ka je police centers for oba nyu atolan ye komi an ke ahwo no abaga ka je bi ovoto be sa ko ato ikonkulu se bia na ele ke oba no na kwa ka de no wo le ani oyo ko teje me wo be no oyo da se na kan pepepe shi ejindu tumo ni assembly ke opinion leaders e come etu ni menegbi ne line baby ne kote ada places e colleague no kana kan be line e jeme e jaga shi ame join ko na kan jeme she going forward there oba bomodin yaga shi won wo strategy ni wo ko ni afi wo secret oba revealing ame one after the next 4 years ame experience very flowing queue enele madaboshi ke jomo papa
ke ni papa ni ke ba choko shi ofani ale no ofon oshiki mu mi fon oshiki mu mi ni assembly member efo ko oshiki kabata bia na yake ni afi assembly member keji ato line mini po ni ba mo fia mo nu ohihia akeshi isake ma fon oshiki ni wo me ni fon oshiki me nji me ten no ni fon oshiki e bi ene ofani wona gbe sanebi mo me ni ko choko UTV mi ni jinga wo ke no yo ke ha mi to ma ke mamu fe shikume kon ake wo fe wo wa ni choko youth TV agba eswa Ghana mamu fe aya abeko na abu ake mokemo wu onu ni ehio no keji okwe bo modern akeshi oba wo onyanyu atue no no onyanyu enwa wo enyanyu atue no no enyanyu enwa wo enyanyu atue no wo okume wo hia bi meni ye choko ke meni be choko meni ye Ghana ke meni ye omansefe mo fia mo akwe choko UTV mo fia mo subscribe mo fia mo follow choko UTV bona fe ni choko agbe eswa mamu fe bona fe ni NGO bi kumeni yo wa mo ke ha choko na kan NGO bi ana na kan platform ko ni keja me kwe wo na egba ni yo choko amenye amechi amemeke na mewawo ni wo once again keep watching Choko UTV. This is Choko Assembly Member Chief Loss Isaac Kwe. Thank you very much. Tra no omanye ablao Nyonyi wado. Okay, mambi wo ndaneshi wo ke Choko Assembly Member gbasane wo twingbe educate wo like makake how information come in they are very vital to noni mekumele wo ko baba na gbe noni chase enwe kun e nyeba na wo ekun wo ndaneshi